Saudara, seorang jurnalis Lebanon yang bekerja di Berita International Press TV, Hadi Abdel Menim Hotait, terluka setelah terkena serpihan peluru dari serangan drone militer Israel pada Senin waktu setempat. Tried to destroy the entire area. Video amatir yang direkam jurnalis Press TV ini menunjukkan detik-detik saat ia terkena serpihan serangan drone. Insiden terjadi saat ia tengah melakukan laporan lapangan mengenai dampak serangan di kota Kfar Tebnit, Lebanon Selatan. Ledakan tersebut melontarkan serpihan logam yang melukai bagian kakinya. Jurnalis ini segera dilarikan ke rumah sakit Al-Najda Al-Shabiyah di Nabatiyeh untuk menjalani operasi pencabutan serpihan peluru. Tried to destroy the entire area. Sementara itu, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengklaim telah menyelamatkan negaranya dari ancaman kemusnahan nuklir sehingga tujuan perang telah tercapai. Klaim ini disampaikan dalam konferensi pers pada Senin waktu setempat menyusul kesepakatan damai antara Amerika Serikat dan Iran. Pernyataan Netanyahu muncul di tengah gelombang kritik domestik. Banyak pihak menilai Israel telah dikesampingkan oleh Presiden AS Donald Trump dalam negosiasi. Meski rezim Teheran tetap berkuasa, Netanyahu menolak anggapan bahwa militer bersama AS Israel telah gagal. Ia menegaskan tujuan strategis utama mereka telah terpenuhi. Di depan publik, Netanyahu membela hubungannya dengan Donald Trump dan memuji serangan udara AS ke Iran. Namun, laporan di balik layar menunjukkan adanya keretakan diplomatik yang serius. עם הסכם, בלי הסכם, לאיראן לא יהיה נשק גרעיני. לא היום ולא מחר. כל עוד אני ראש ממשלת ישראל, זה לא יקרה. יחד עם ידידינו האמריקנים, יצאנו למטס התקיפה הגדול ביותר בתולדות ישראל. סיכלנו את מדעני הגרעין, ערפנו את מנהיגי משטר הטרור, ריסקנו את מפעלי הגרעין. Di sisi lain, juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Ismail Baqai menegaskan kepatuhan Iran terhadap komitmen nuklir bergantung pada pemenuhan kewajiban Amerika Serikat dan penghentian perang di Lebanon oleh Israel. Iran menuntut timbal balik atas hak nuklir mereka berdasarkan NPT dan mengancam tindakan balasan jika tuntutan diabaikan. Negosiasi yang dimediasi Pakistan dilaporkan mendekati tahap akhir, meskipun Teheran mengkritik sikap Washington yang dinilai kontradiktif. این موضوع هم بحث غنیسازی که حقوق و تکالیف ما کامل روشن هست به عنوان عضو معاهده منع اشاعه و موضوع ذخایر اورانیوم غنی شده با درجه بالا هم باز تکلیفش روشن هست. Wakil Presiden AS J.D. Vance menguraikan apa yang menurutnya akan termasuk dalam perjanjian perdamaian AS-Iran yang diharapkan akan ditandatangani minggu ini. Ia menggambarkannya sebagai situasi yang menguntungkan bagi rakyat Amerika. J.D. Vance menyebutnya sebagai kesepakatan perdamaian yang hebat dan mengatakan bahwa kesepakatan itu akan membuka kembali Selat Hormuz untuk pelayaran internasional sekaligus memastikan Iran tidak akan pernah memperoleh senjata nuklir. Vice President Vance here to talk a little bit about what is in the Iran deal, the great peace deal that the President of the United States made last night. Number one, what this deal means is that the Straits of Hormuz are open immediately. You're already seeing oil and gas prices come down just over the past 24 hours. Number two, it ensures that Iran will never have a nuclear weapon. And we have to back up for a second and appreciate that what the president has done is completely decimated Iran's nuclear program.
Usai jeda di Kompas Petang, Saudara, kami hadirkan informasi aksi mahasiswa mewarnai diskusi yang menghadirkan 3 pejabat negara di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Diskusi yang dihadiri oleh Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan, Budiman Sujatmiko, Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional, Nusron Wahid, serta Wakil Menteri Pertanian, Sudaryono, dibubarkan mahasiswa. Kita akan dari 3, 2, 1.